Ngabe kude lokukulungelako empilweni, lidloti lakho laguqulelwa nemsamo waguqulelwa. Emandila mnyama, imali ayihlali kude lokulungako. Lalela, lusito selikhona. Babu Dokotela unalo lusito. Sishayele 6 kuko konke lokulokhala ngako. Impilo ibuyele esimeni lesitayilekile. Sitsinze ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela ukhona kutokusita. Ngubabe welisito, ngubabe wethu sonke. Siyabingelela inyanga iyaqala umhlaka wanamhlanje uNovember unyaka 2022 inyanga yokuqala onyakeni 2022 sinenkosi entsha siyabingelela bayede indaba ezithe indaba ezithe wena kaphatshana ephuma esiqhweni yebo siyabingelela isizwe sonke uZulunkana sibonile bekugcwele lapha eMoses Mabhida khona bakwaXhosa Swaziland kuphi na kuphi siyabingelela nje mzakwethu sekulolo suku again Babu Dokotela namhlanje ngifisa sikhuluma indaba enkulu ke evolution yobunyanga hayi izinyanga ubunyanga siyabonga ya ngoba umuntu uzothi hayi ke shothi ufuna ukuhlasela abantu abathile cha sifuna ukukhuluma la ngobunyanga kodwa ke singafika Babu Dokotela ake sikhuluma Babu Dokotela kabanzi ngento ezifailisa abantu abazinyanga kahle intoni ezomuntu oyinyanga ehluleke emsebenzini wakhe sibonga kakhulu sineyingozi ezenzeke emgaqweni not because imoto zenze ingozi it because abantu abazidriver they never been learned basuke straight baye eMpumalanga bolanda incwadi abazange bayifunde imithetho yakalenazi and ukudriver uyena uqala kade samuva imoto ecar wash wagcinise ukuthi usengayenza lento senohlanza imali olanda incwadi into efanayo nobunyanga ubunyanga kunabantu abakuthandayo that's number 1 ababuthandayo ubunyanga kunabantu abanenkolelo ukuthi bunemali that's number 2 and number 3 that fails us a lot they don't have time to be mentored abakhulisiwe and abafundisiwe umuthi uyathola inyanga uhleli nayo nikhuluma ngemithi yokulapha abantu athi yena azasho umuntu hayi yena imithi yale South Africa ngiyazi waze yakuphi athi ngazi yaseZimbabwe athi hayi imithi yale South Africa ngiyazi mina ngaze seswazini asilungise spelling ayikho imithi ekuthiwa seswazini iSwazini and South Africa into eyodwa that is politically designed ayikho ke imithi yaseswazini ayikho imithi yaseZimbabwe that is all iZimbabwe neVenda neNdebele into eyodwa yonke le nto le yes and it politically designed yabo manje ke siyathola ukuthi inyanga imithi there's never been a time whereby inyanga ifuna ukuhlala nenyanga endala so that inyanga can be formally mentored ukuthi mesikhuluma ngonyongwana namafutha omhlaba yini leyonto ihluke ngani functions akhona unyongwana wani usebenza kuphi and amafutha omhlaba manje ilezi nyanga it's not about that it's about izigubhu they're in a rush they're in a quick fix azasho umuntu athi yabona nje mase ngibe nemali nje into engayenza mina this is what I do this is what akekho ekutheni ukufuna lento le ufuna yena ukuthi nje mase ngishaya isikole singaka ngihamba ngoqala ibhizinisi ukuthi lento emnyanga ngishiye phansi izinyanga it is the right time now ukuthi zibe exposed ukuthi zazi imithi so that ama client eze kuzona ezo understand ukuthi eze kubantu abangama professional people have been mentored and umkwazi ukuthi uma uyinyanga ube ne referral ukuthi mina ngikhuliso sibani emthini ngikhuliso sibani emthini mina ngine referral engayisolo ngafuthi engaxolisi I mention people's name without consulting them ukuthi can I mention your name kuma referral ami ukuthi wena owaba nesandla ekungifundiseni imithi nani ke inyanga ke ezindala nezincane why ngithi kunenyanga ezindala but ezingawazi ukuthi because kunabantu abaphelele umsebenzi bathatha ithubo lokuthi manje usezopheka umuntu weBP once waqala siphekela umuntu washukela uyangena kwicategory yobunyanga ukuthi uyijuvenile ngokwe-knowledge but now you need to be mentored udinga ukuthi ufundiswe ukuthi uma uzopheka imbiza number 1 imbiza it has to be preserved Babu Dokotela yini preserve funa ukuthi siyenze ukuthi ingaboli what are you using to preserve it lento oyisebenzisa is it certified by MCC ukuthi what is MCC medical control council ungayifaka lento embizeni ukuthi imbiza ingaboli and inyanga lezi ezifikayo kwebunyangeni nezinye sinazo azifuni ukuyifunda leyo nto that is why sithi izinyanga aziyazi imithi because azizimisela ukuthi ziyifunde
Babu Dokotela khona wathi imbiza ibole iyafementa. Asikuchaze lokho. Kunabantu bebefika ebunyangeni bazolapha iBP. Athi umuntu yena unomuntu oqeda iBP. There is no way, and you are not allowed ngokobunyanga nokwasentshonalanga ukuthi ungakha umuntu ongathi umephuza umuthi iBP yakhe iphele. Kwenzekani kwi-blood pressure? It's a heart failure leyo nto ukhuluma ngayo wena. Yeah. Yes, once umuntu angaba ne blood pressure, meaning inhliziyo ayisekho, ayisafunction. Because it's only an organ emzimbeni wakho that causes blood pressure. It pusha inhliziyo igazi ngokuliphampa. Wena umusu wakha umuthi usubeka ibhodi lapho uthi wakho umuntu oqeda iBP, unomuntu oqeda ushukela. Ushukela uride below 2.0. That person is dead already. Ingakho sithi abantu ufuna babe nethuba bavuma ukuthi imithi abayazi so that they can be exposed bese bayafundiswa. Awukwazi ukuthatha umlungu mabele wakhe ngawo umuntu umvusa inkosi. Yebo izovuka inkosi, but umehluko ozokwenzeka umumbi ke amazinya azowohloka. Manje ufuna sibafundisa abantu lokho ukuthi the time uvusa induku ngapha ngomvusa inkosi, the time umuntu ekhumuka amazinya. Yes, ufuna ukwakha imuthi okupholisa izilonda ne-immune system, ufuna ukufaka ilabatheka. Indeed ile right ilabatheka, but ufuna wazi ukuthi ama side effect alo ilabatheka lidla umkantsha. Manje lenza into esibiza ukuthi i-bone marrow. Ubona kanjani ukuthi bone marrow umkantsha uyadla? Ubona ngama platelet ashute up to 1500. Umkantsha uyadleka because of ama platelet ilabatheka lodla. Then uzothi umuntu Babu Dokotela mina nginyanga ngemdala awuzili uzosifundisa ukuthi ku TV yakho ukuthi silaphe kanjani. Angeke uthathe unwele uhlanze nama ARVs ngoba ama intentions akho nayifana. And kuzoba nento esibiza ukuthi i-pharmaceutical interaction. Then it is why sithi izinyanga azihlele ngezansi sizifundise imithi. Awukwazi ukuthatha unwele uhlanze no garlic uphinde futhi unikeze umuntu odla amaphilisi ARVs. Ugarlic is supposed to be allium sativa for the good purpose because it's an only product that has high level of sulfur. Ugarlic. Noma ngaba khona esinye ikhambi but nalikho edlula ugarlic. Ugarlic it has high level of sulfur. Ngalondlela is a pure antioxidant. Uthathe ilabatheka is an antioxidant. Uthathe ama-ARVs is an antibody. Okusho ukuthi wena uthathe abantu awubenzisa i-breakfast, ophethe AK, ophethe iBoom, ophethe uBush. Wathi abadla i-breakfast ngalo mathulusi. There is no way. It's an explosive leyo nto leyo. Meke baxabana labantu umuntu ophethe i-hand grenade uzona idonse letafuleni. Because uhlanza izithaka ezingahlangani. Yeah. babesizwa ukuthi izinyanga zami aniyazi imithi ingaka abantu beqhubeka bengasizakali. Siyabonga. Babu Dokotela siyabonga kakhulu. Now ngifuna sikhulume ngale yomuntu odla igobongo. Athi udlela idlozi. Ngabe yahlangana into yegobongo nento yedlozi. Makuhlangana kuphi? Asikhulume nje lokho. Mesikhuluma ngekhalenda lika 1950 nekhalenda lika 2022 akufani. Abantu ngesikhathi sa1950 imajority yabe izalwa emshadweni. Angokuveze lokho. Ngo1935 imajority yayizalwa emshadweni. Even kuphingwa kodwa izalwa emshadweni. Even kuphingwa imajority manje izalelwe emakhaya. Yabo abalanjwana. Abalanjwana. Into eyenzekayo ngesikhathi wena udla igobongo uma usuphenduka uthi hayi sengizoba isangoma mase ngiqala ibho. Umlanjwana ungenwe eliphi ithongo. Ela kuboka babu wakho lo ngamazi naye uma wakho njwana naye eyishayekela endongeni ebuya eqiwe inkamba zikaFaro. Akazi ukuthi igame yamlahla kuphi. Usebuya nepenalty akazi ukuthi ibhola ubambephi. Iliphi ledlozi elingenile. Lento ukuthi ugogo wakho akaze ashade vese nibiza isibongo kwakho sona sikakhokho eningasahlobene nazo isiphi ledlozi elingenile awunadlozi imimoya lekuhluphayo imimoya nje le yebo uzalwe emshadweni ubani kwigenealogy yakini kwaba isangoma ku past 3 generation akekho lento uhlangane nayo nje ku YouTube wayithanda wayibona kuma celebrate egolden inyanga ezangoma ezinama tattoos wayithanda. Ukudla amagobongo into yemimoya uyalidla igobongo uqede lo muntu ivali kuphela kanjalo. Engisho ukuthi lento ukuthi menenzela umuntu bese nifaka ubhubhubhu nohlunguhlungu ngamabomi noma ingredient uma wahlanganisa lo muntu uzophenduka abe yisangoma esiyifake.
wathatha umuntu ekuthiwa amabutho awufaka emthini wegobongo umuntu obvious lo muntu uzophenduka abe isangoma wathatha inhlabathi ezethuna wafaka egobongweni lakhe uzophendwa abe isangoma esifake kodwa esifake we have to question yourself ukuthi indlela engizaleke ngayo ngingaba yinisangoma ubaba ngimazi ugogo naye akazi ukuthi uma wabathola kuphi ngingenwe lephiki ithongo Babu Dokotela uthi ukudla igobonga kusho ukuthi usuzoba isangoma idlozi ahlanzela utho naleyo nto into nje iyemimoya kuphela siyabonga Dokotela now ngifuna sikhulume ngalabafana abala emakhoyeni emgwaqo abaphatha inyokane enhlwathi lezi bethembisa abantu izinto ezinkulu engake sabeka ukuthi bazoceba Babu Dokotela ngabe lento okuphatha inyoka nengcebo uyahlangana yini Ake silungise ispelling that is very important ukuthi into esikhuluma iqonde yes if uthi wena uphatha isibhamu and I need to know ukuthi uyakwazi ukudubula ngaso ngoba kunezibhamu abathi baziphatha abantu angaza ngesikhona isibhamu umuntu ophuma ami kuphela ekuthiwa iHMG sure akekho umuntu onaso akekho umuntu okasiphathe ngibona isiphethe kuhle sibona sibekwe emotweni because kuyazi ukuthi siyasinda ubungozi baso bungakanani HMG ukuthi heavy machine gun ilese simawuntelwa phezulu kwento emobile yes this is it. And uma uphatha inyoka with the intention to help people why kuhlezi kuhlobo lodwa lenyoka kuba inhlwathi ichwalele inhlwathi futhi ayinhlwathi yes akungiphathele imamba nje ichwani lemamba eluthu umithi ubuhle hayi kaye usikhotheni wenyoka loyo akungiphathele imamba nje ngamabomu nje bese uphatha imamba nje ngibona ukuthi lento okhuluma ngayikhona uma ukuhlula ke lokho phatha ke imamba ehlaza noma uyifaka ekhejini lokuyidlasa ulaphana ilapha sibone ukuthi lento okhuluma ngayo ukhuluma ngani kodwa ke into yami ithi abantu abawu10 abanezinyoka abazinyanga u9.5 wabo uku extreme poverty u.5% wabo uphuwa akusho kibalo okuthenga igundane lenyoka yabo and then labantu laba abanayo lento sikhuluma ngayo ngoba mina angifuni uthi ngiyakhile zoma uzokhuluma lokho mina emakhaya ngakhi double story nonsense wakhi double story eyodwa unenyoka mina ngifuna uthi uyinyanga mina Dr Zuma ngine flat mina eThekwini ngine flat edolobheni elilodwa in flat kanti lilodwa yini kophela la sikhuluma ngento imattitude of wealth lento ufuna zibe iningi wena ngoba kuyacaca ukuthi phela umcebo ucontrol wena usebenza reserve bank ivault iphetho wena why manje uzoba nento eyodwa mase kuthiwa engisho ukuthi ungavumi ukuthi inyanga ibe charismatic but isilwane sisebenzisayo ngoba sibabonile thina abantu abathwalisa ngelwane abantu athwalisa ngomantindana akazivezi inhlobo umuntu onemfene akaza shuthe nayo because the day shuthe nayo the day umzwa kuba uzoshiswa yabo sisho ukuthi abantu abanezilwane akabashuthwa naso mekuthiwa ziyasebenza ngokusuke kunesizathu ukuthi zingashuthwa engisho ukuthi ke labantu bezinyoka qhubeka wena yo volunteer unikele ngemali yakho kodwa kusala lo muntu mase nogeza uzolift emotweni yakho kodwa futhi ufuna ukwazi ukuthi nje usumthetho usenza kamasipala umuso uhamba uzokuphathisa iCV engane yakhe Babu Dokotela basizobawujala ufala umhlenje ekhehlela umlungu umzukulu kaMancengisi Babu Dokotela now ake sibuke labantu ke manje aba versatile kunabantu la angifuni ukuthi amadoda nginje abantu general oqale abe umfundisi after kube nomfundisi sezinyanga omunye ubekade ezinyanga uthi abona how nangu naye seqhoko okhololo kwenzakalani la Dokotela ake sikhulume into conscious nursing it is not a profession it's a calling that's number 1 sure ukuba inurse is not a profession it's just a calling because akekho umuntu ongafundela ukuphipha amasembe omunye umuntu ngesandla ngokuthi lento ukuthi ufake iclass akusho ukuthi akusona isandla sakho leso ngoba ucela umuntu ukuthi akakufakile igloves umuntu ubambe sakhe esandla ukuthi akaclean isiguli akuyona iprofession law it's a calling are people abangayidinga imali bayidinga for survival but benza umsebenzi we-calling ubizo lwabo and bayafunga laba bantu yes and ukuthatha i-ministry on its own is not a profession
We got a number of people abangabafundisi benganga ema-university or colleges because i-calling yabo, it was not with diploma or a degree azoyilana, but i-calling yabo ibisezweni likaNkulunkulu. uNkulunkulu abasebenzisa because e-investile kulabo bantu, ebathembile ukuthi noma kungadlula amazulu kodwa izwi lami kulabantu ngeke lize liphele. Sure. And labantu kusasa sebengayisebenzi inyanga. Whose calling are they following? And then ubunyanga bubodwa, it's not about a matter of wish. You don't wish to be inyanga because it fails you. And then ubunyanga bubodwa, it requires a lot of patience and discipline. Ubunyanga, it's not about things that you've got, it's about abantu laba bangenela bethongo ukuthi bathini kuwena. Kunezinto wena ongazifisa ebunyangeni zibe into ezi-theoretical but zingabi manifested. Because ubunyanga angifuni ukuthi kuyikhulu but into yethongo. Usuke kunabantu osuke basebenzele abathi bebedlula emhlabeni bebefika kwalamathonga kwabuza ukuthi nishiye kubani umsebenzi, bathi sowushiye kumzukulu ozozalwa ingane. Uthola ukuthi umuntu uyahamba emhlabeni even umuntu azongena yena akakafiki ngisho ukufika athi usibanibani uzozala ingane ezoba inyanga. Lo sibanibani usesesikoleni. Into ethongeni into you don't wish kuba inyanga. If ukufisa it fails you most of the time. Ngisho ukuthi uyambona umuntu uyinyanga, uyambona futhi useshiye phansi eminyangeni usumfundisi. The reason why it was once said ukuthi isonto nemali enkonzweni abazalwane banikela. Angikusho lokho. Mhlambe kuzokuphatha kabi wena. It's not political related. I'm not biased. Imali enikelwa abazalwane imali enyembezi. Umfundisi le mali akayithathi enjoy. Most of the time umfundisi yamkhalisa imisengaka because it symbolizes inhlupheko kulabo abantu. It is equivalent to le mali egcwele basket. Indoda kaNkulunkulu umuntu ophathiswe izwi, ophethe imfihlo. Umama wesikhathi uyakhala umebona imnikelo ngaka, hayi ukuthi uyajabula. Inyembezi zabantu lezi, inhlupheko zabo zithwele izono zabo. Kukhona onikele ngo-10,000 la because ama-abortion awu-7 awenzile. Alana kulomnikelo. Engisho ukuthi sukani ekutheni ebandleni inkonto yenkolo inemali. It's not about imali. Nanku unyazi 100% kuyanikelwa kaShembe. Believe you me, kuyanikelwa wena ukazuya ukubona ku-TV, kuyanikelwa kaShembe but awukazi umbone uShembe register ku-Forbes magazine ukuthi ngiranka number bani ukuba rich because he is not rich, he is poor of the poorest. Yes. Why ngenayo private jet? Because he does not afford one. Why ngenayo le phone eniyiphathayo le 100,000 afford because he does not afford one. He is poor. And umebona umnikelo ngaka kuyena iyophi inhliziyo yakhe ukuthi inkosi labantu obalethe kumina kanti banje lento kuShembe umnikelo ufana nento eyispecimen of the diseases abantu whereby bekhipha ikhwehlela beyifaka ama containers ukuthi nami ngiyagula. Engisho ukuthi wena oseyinyanga khohlo ukuthi uzosuka ebunyangeni uye kubafundisi because abafundisi abayi-enjoy le mali. Abayi-enjoy because uNkulunkulu ukhulumile kubona ukuthi ngizoletha abantu bami kuwena, ngifuna ukuthi ube umfula wenyembezi zabo kodwa ungakhulumi ngenhlupheko zabo. That is the meaning okuba ku ministry. Engisho ukuthi nakhona ke lana ke awuzuloku ubhayiza uthi uyangapha ngoba kunemali ebunyangeni ushiya phansi lento yesonto ukhathela uJesu kwenza isilimo. No, it's not about uJesu kwenza isilimo. It's about the calling kaNkulunkulu. Ebunyangeni there is no calling. Ithongo so lengenile. Muze uqambela abanga ukuthi ubizo ebunyangeni. Akho bizo lana, abukho ubizo bomgomo. Abukho nje ubizo nje buzo bokuhlala phansi. No, abukho bizo usuku ungenwe yithongo. Okusho ukuthi kuyilona ekufuzele guide ngayo yonke indlela. Babu Dokotela uthi asingakuloko sikubona uyinyanga, uyisangoma, uyinyanga, umfundisi. Uyaxhumaxhuma nje. No, iba ku station sakho so that lento eNkulunkulu akusebenzela yona akuficumile. Ithongo lento likubizela alikuficumile kuyona. Siyabonga. Hayi no Babu Dokotela hayi wayihlaba esikhonkosini. Athi amaXhosa ubethe kwavothakala. Yes. Now Babu Dokotela ngifisa sikhulumende amadoda asemgedeni. Abanye bathi imkhovu leyo hotokoloshe loyo imoya leyo kahle intoni amadoda asemgedeni. Siyabonga kakhulu. Sinamadoda asemgedeni, sinamadoda asemaweni.
but iyahluka lento awuzothi amadoda asemgedeni mesithi imkhovu ehlala emgedeni nayo ihlukene kunabantu abathwetshulayo physically bathathe bobekwe emgedeni with the intention ukuthi babe abuse spiritually and lawo bantu kuthiwa iziyane lo mkhovu but imkhovu eyangempela ehlala emgedeni imkhovu esibiza ukuthi uPius lo ngabantu ababantu nje asuke bebafishane abahlala emgedeni ke lapha then kuzoba khona ke abahlala ngaphansi kwamatshe esibabiza ukuthi upiano kona ngathi kuyinja but uma ekhamba njengomuntu kuma njengomuntu ilo kuthiwa maphumela kubuza kuthiwa keep umkhove etsheni kusho upiano kusokupiano lokho ke uphuma ngempela ubona akuyaphuma lo ngoba uma ebusika kuyasaba ilokho ehlobo kuyalisaba izulu qasha ngaphansi and ebusika kuyaqala ke kukhuleke thamela isigcakiki uthanda ukuthama but ehlobo isikhathi esiningi nje ku very very covered because kuyalisaba kakhulu ukuduma kwezulu isibhamu yonke into enomsindo kuyasaba that is why ke kodwa mesikhuluma ngamadoda asemgedeni amadoda amadala omathunya abuye ephetho kusukhulunywa ngemkhovu ke lapho okay kusukhulunywa ngemkhovu ke lapho siyabonga no siyabonga Dokotela ngifisa abadokotela sikhona nomfoka Qwabe manje angazi ama number akhe sesinawo neduzane ake simbheke ukuthi uma singamtholi kodwa phela kunankinga sobheka ke ziningi into efuna sizenze ngesikhathi somntwana yeah Welcome to our multimedia. Oh yeah. Yebo njani? Njani baba? Yes, njani? Sikhona baba Dokotela baba sizibawujala umfana omhlanje yakhehlela nokumzulu amancengezi. Ngicela umkhulumisana nobaba uQwabe ngizwe kuthiwa ungapha entabeni zangasenhle. Uyena okhuluma Dokotela abe kumnandi ngikona ngisendaweni emnandi ngisendaweni enhle akukuhle kanje. Ngiyacabanga nto bakile ngiyacabanga nje kumele ufinyelele la. Yebo mkhulu sizwe kuthiwa usenhlazatshe noma usenhlazatshe. Isenhlazatshe Dokotela, enhlazatshe. Oh thina singamaZulu sithi senhlazatshe. Yeah, kuhlukene Dokotela, kuhlukene. La isenhlazatshe Dokotela, iyinhle indawo Dokotela. Yo. But sibonga kakhulu ukuthi usithinta Dokotela njengoba usushilo ukuthi sisezintabeni singahamba ngempela ngendla la sikhona Dokotela siyabonga kakhulu njengoba ke hlezi sihambela Dokotela indawo ngeendawo esuke sihambele suke sifuna ukuthola kahle kwenzakalani sifunde sikhulume nabantu sibuzisise futhi sifuna ukwazi nakuba sinetwork nje nabantu abahlukahlukene well ke namhlanje Dokotela sisendaweni ekuthiwa ke ise enhlazatshe indawo enhle nje umphakathi nje omncane ayinkulu le ndawo Dokotela indawo nje ekahle nje yakhelene umphakathi khona mncane kuhle kuhlelekile endaweni ekuthiwa ke isenhlazatshe kodwa ke le ndawo le ihlukahlukeneke khona la kunendawo ekuthiwa ke iselukwatini elukwatini yes ikhona lana ngaphansi kwayo le ndawo ekuthiwa isenhlazatshe Dokotela njengoba ungaziyo ukuthi ke bakithi ilanga ngiyalisaba ngiyalithemba ukushisa ilanga hayi Dokotela kuyashisa la Yashisa enhlazatshe hayi no ilanga lihlala khona la liphuma la lishonela la ilanga uyashisa la Dokotela but ke ilanga ke sikhona endaweni ekuthiwa ke iselukwatini ilanga la khona ke Dokotela liyashisa angeke nje lokuba up and down la wehla wenye ungaziwenzani ngoba ilanga lishisa ngempela Dokotela but ke Dokotela into emnandi ke la endaweni esikuyona endawo selukwatini ukuthi kunendawo enhle la kuthiwa ke Inkomazi Game Reserve. Oh yeah. Ngoba nje ukuthi sisendaweni eright la yabona sisendaweni eright yeah kunendawo kuthiwa ke Inkomazi Game Reserve ila sikhona Dokotela siyehla siyenyuza nesiqiwi la kuhle kumnandi sigcwala indaba sibonga kakhulu futhi nakwi tour guide Dokotela sihamba nayo tour guide yethu abe iright bakithi iyasitshengisa yasithatha yasibeka yasifundisa ukuthi lokhu ke nalokhu la Inkomazi Game Reserve la sikhona ke Dokotela namhlanje but ke ezisilo Dokotela ukuthi inhlazatshe ke ayona indawo enkulu indawo nje eright ehlelekile but ke inegceme futhi kuno phase 1 phase
S2 yabo indawo kanjalo bese kuthi ke la esikhonja manje elukwatini khona kuhlala ama section lana ke kwa A la kwa B la kwa C la sikhona dodela ke i-choice indawo kuthiwa ka G section yesikhona ke la nje manje endaweni kuthiwa iselukwatini ithi dodela indle kanjalo umphakathi omncane umphakathi obambisene ngibuke futhi ukuthi kunesibhedlela ke la dodela esihle sithi sisihle sinjalo sikhulu nawo ngiyayibuza isibhedlela esikhulu kangaka endaweni encane kangaka yini bakwethu so ngase ngiyabona ukuthi hayi no umphakathi walana uyathola ukusizakala uyaseveka ngendlela efanele because isibhedlela sikhulu kodwa umphakathi mncane sihle futhi isibhedlela sakhona la ekuthiwa ke ise Embuleni Provincial Hospital Embuleni Provincial Hospital sihle sikhulu ungasibeka nje ibhedlela enkulu nje lapha eThekwini Dokotela nalesi ke sisendaweni encane kodwa sikhulu sisemphakathi omncane so umphakathi uthi uyasizakala sawubongela umphakathi wala enhlazathi nendawo yala elukwatini nesibhedlela sabo bathi ke dokotela ekukhulumeni kwami nabantu kule ndawo sezingifikile dokotela nginothisile ukuthi iningi labantu abala bakhuluma Siswati bakhuluma iSiswati dokotela awutho labantu bakhuluma iSiswati so manake siza ukuthi futhi iningi labo bavela ngapha ngendla eSwatini kangwane because uma ukhuluma nabantu bakhuluma iSiswati bathi kude bathi kude yabo so bakhuluma iSiswati because ngize hawu esibhedlela kukhulunywa iSiswati emphakathini nala esikhona eNkomazi Game Reserve nakhona abantu abaningi bakhuluma iSiswati ngathi hayi ake ngithole hlasimbe esikoleni ekhona la ekhona ukuthi hlasimbe angeke ngithole ukuthi hlasimbe ikhona khona ihlukene khona abakhuluma isiZulu khona abakhuluma iSiswati yabo as a first language hayi manje ngiyafika hayi nakhona nje first language iSiswati yabo esikoleni because kunesikole kuthiwa ke Imvuka primary school khona la endaweni Imvuka primary school nakhona futhi ukugonyela nje iSiswati abantu bakhona bayikhulumela iSiswati indawo ke totally enhle kakhulu then ithi indle kanjalo umphakathi omncane amabhizinisi ke dodela angathi adominate noma maningi kakhulu amabhizinisi anjengoshisa nyama wabhizinisi okudlela kuyadliwa nje la yes abakusanjalo la banoshisa nyama lana abanye banezitolo enjengoshwama kanje yabo la so bafuna indawo enjalo nahlala phansi ke nikhulume nabantu ilapho kodwa ngiyakhona ngathi ake ngiyokhuluma nabantu laboshisa nyama kwenzakalani so mangifika la ngiyakhuluma ngiyabuza abantu ukuthi into engiyifuna dodela yilokuthola ukuthi ngabe endaweni enhlazatshe endaweni yaselukwatini bayamazini ubaba udokotela bayamazini babosizwe bazothi ufika lapha ezofuna imithi nabo so ngihambela nje lokho ukuthi hayibo ngabe udokotela uyaziwa le ndawo so mangikhuluma nabantu ke lana ke koshisa nyama bakhona la ngithi ngicela futhi niyabazini abadokotela babosizwe bajabulile bathi kude lo muntu esimaziko okuthiwa ubaba udokotela kude asimazi udokotela thawo asimazi dokotela angaze nambona ngathi no simbona sazi ukuthi nje ngayo dokotela ngathi bakithi ake ngene ku YouTube so ngicela abantu ake ngene ku YouTube sibone ukuthi animazi hayi ngabangena ku YouTube dokotela ngabafundisa ungena ku YouTube bangena ku YouTube abantu bakubona dokotela bathi siyabona ku YouTube siyabona basubscribe ku channel Babu Dokotela TV yebo kwamnandi but still dokotela abakwazi yabo bonke abantu dokotela abakwazi from item njalo uziyofika esikoleni nasesibhedlela uzungena khona la njama isikhona elukwatini dokotela abantu abakwazi bakhuluma nabo uthi hawu guys iningi lenu alisebenzi niyakhatha alisebenzi iningi lenu lifundile ngama graduate but still izinto zenzeki ngathi ngenizweni ngeholy ash ukuthi khona kuthiwa iholy ash esiyenza imanga yasiza abantu abangasebenzi yasiza abantu abangenamali baphunyela izimali zabo abantu abakwazi ukuphila impilo ehlelekile nge-Elshadai holy ash but no asiyazi Elshadai holy ash asimazi Babu Dokotela dokotela awazi amahloni abekimi dokotela amahloni abekimi ukuthi umuntu omkhulu
kangaka umuntu osenze umsebenzi omkhulu kangaka bodokotela babesiza bawujabulile owaziwa ibona bonke abantu la amazi bathi no asimazi ngathi no guys please subscribe to the channel Babu Dokotela TV and make sure ukuthi nathatha inombolo zakho bodokotela nikwazi ukusizakala nithole elshada iholi ngayithola ngo-1,200 rand kuphela yabona bathi no siyayidinga lento leyo sifuna umsebenzi sifuna lokhu nalokhu amabhizinisi amahambe kahle amabhizinisi ethawile izinto azenzeki siyamdinga lowo muntu lowo nathi-ke namba ngithathe inamba nikwazi ngikhulume naye mhlasimpe-ke akwazi ukuthi anisize ey'ntweni eziningi because amabhizinisi bayafadabala abanye abasebenzi abamazi babudokotela yabona because iyona nto bengiyifisa kudolela ukuthi ngabe abantu bayamazi babudokotela so dokotela kwasho ukuthi-ke ngathi into dokotela izisala nawe ukuthi ake dokotela uzise emphakathini abantu bakwazi yes dokotela abantu bakwazi ukuthi bakhulume nawe bakwazi ukuthi bakufonele bakwazi ukuthi bahlele ama-1-on-1 nawe dokotela bakwazi ukukhuluma nawe because ekhambeni kwami konke kwala abantu abakwazi dokotela so into ikhomba kuwena-ke baba wesiza ukuthi ake uzame nje ukuthi ufinyelele kule ndawo dokotela usize abantu uma bengazishi elshada iholi ngiyathuka so ngicela ukuthi dokotela ngishiye nawe lokho ukuthi please dokotela siyacela dokotela ukuthi abantu bala enhlazatshe abantu balana elukwatini abantu bala esibhedlela emambuleni provincial hospital please dokotela othisha bala evuka primary school bayadinga ukwazi bayadinga ukubona even izinto ozenzayo dokotela bakwazi ukuthi basizakale kuzo dokotela so kusele kuwe dokotela ukuthi please ake ubone abantu but-ke dokotela-ke ngale kwalokho kusemnandi sisayihlalele dokotela ngabe sikude kakhulu manje into esishayile ukuthi-ke asibanga nawe amaphepha ama-passport ngabe nje manje sidlule nje manje kuma-border gate sawushona indawo kuthiwa-ke uShuki because i-tokadi yethu le i-tokadi yethu le ithele kule ndawo kuthiwa uShuki but-ke sishawa ukuthi-ke asinawo amaphepha oqhuba phambili-ke sikwazi sidlule khona-ke uShuki but sifitshwe lokho-ke but other than that dokotela kusebenza kakhulu lana siyachazela abantu siyatshela abantu babudokotela basa-subscribe kwi-channel Babudokotela TV siyabanikeza inamba bafuna iy'namba bathembisa abantu ukudokotela bazokuthina bakwazi ukuthi-ke bakhulume nawe izinto eziningi dokotela sibusela kuwena sibonga kakhulu but-ke into sasele dokotela ethi please ake uphume dokotela ukwazi ukubona abantu bala enhlazatshe bayakudinga kakhulu lana bayakudinga kakhulu dokotela abantu bala ekwatini bayakudinga kakhulu dokotela siyacela ake dokotela ukwazi ukuthi ubone abantu dokotela sibusela kuwena dokotela hayi batshela ukuthi ubabudokotela uzoqala eCarolina ngifuna uqala eCarolina ngisuke lapho-ke mese ngisondela ngebotha ngizoqala eCarolina ngiye Amsterdam ngikwazi ukuthi bonke labantu ufuna bangazi eMpumalanga ufuna imazi ubabudokotela babusizwe bawujabulile umfana omuhle nje ekhehle sibonga kakhulu baba siyabonga siyabonga babudokotela babusizwe bawujabulile umfana omuhle nje ekhehle ngithi no abantu baseCarolina abantu base-Amsterdam babudokotela uzoqala kunina mase ngifika-ke lana-ke sithi khona isembombela sifuna ukufika kunini siyabonga asibonge babudokotela sibonge kakhulu babudokotela now ngifuna sikhulume ngale historical moment esike sayibona yenzeka kulolu weekend esiphuma kuyona ubekwa kwenkosi ahlala ekhothama amakhosi kubekwa amakhosi angikaze ngiyibone into enhle kanje ya sometimes we can say we are a blessed generation we are ngoba cishe siyoze sikhothame wayithina sendele kwelamathonga singaphindanga sayibona into enje asikusho nje lo abantu khona abangazange bayinaka laphana into ebibaleka kakhulu ufuna wazi ukuthi abantu ababonelwe umcimbi more likely abakwazi ukubona 3 times per person yes ungabona twice if ukuthi okandaba ithongo sheshe liyambiza ungakubona but nje kwi full span life span yakhe and awukwazi ukubona amakhosi ezabo 3 ebekho ungafunda ngapha but not ukuthi ukwabone ngamehlo beyiqala ngqa yeah then esisho ukuthi ke sibonga kakhulu ukuthi it was the first time abantu base-Africa bebona ukubekwa inkosi into enjalo yes abantu base-Africa most of the time they came to learn ukuthi inkosi ibekwa kanjani inkosi imibekwa iqala esibayeni iqale ingene isizwe esibayeni and esibayeni inza amasiko akhona and imisisi iqedwa ke mesizongena kwi constitution whereby the political organizations country
or leading political organization sebezokhipha ke a document that support the nation ukuthi we indeed siyam recognize ngokwe constitution yezwe nokwe constitution province ukuthi now we recognize him as a king on his sovereignty. Angilungise igama ithi sovereignty ngoba sikhathela amakhosi isiwabona ngoba kuyaqala ukuthi sibe nenkosi engeyona ipuppet. Amakhosi amaningi omkhulu bakhe bonke kade bebekwa belungu. Yeah. Maybe mubeke umlungu ubeka umlungu ugqoka okhakhi. Ugqoka sokhakhi utshela indlela zogqoka ngayo and sikubonile ukuthi futhi i-entourage yase UK yase Britain yonke ayizangise. Because bebebona ukuthi akuyona ipuppet lo akazuyivuma lento kade ivunywe obaba bakhe ukuthi kumbiwe amalahle emtuba without the intention yenkosi ukuthi izophendula ithini. Ungena nokuphuma kwemkhumbi eRichards Bay inkosi ingazuthi kwenziwani lapha ukuthi yini le ngenile yini lephumile and kubekwe a different a king sovereign on his own so that izokwazi ukuthi kube le province kube one of the province engeke izicatshwa ngama Italy ngoba kunamakhosi kuma province abo kade kunama Italy engasho lutho abatswana lapha eGoli bebengasho lutho abapedi bebengasho lutho but banobukhosi. Yeah. Banobukhosi meaning that sibe nenkosi esazi ukuthi ibekwe yithina ngegazethi yethu thina abantu abase kwaZulu Natal ngobuningi bethu. Babu Dokotela bawusiza ujabule mfana omuhle njengekhehla lomlungu ukuthi at least nenkosi engeyona ipuppet. Siyabonga Babu Dokotela cishe isikhathi sesidliwe inja ngiyazi nawe nemeeting no minister namhlanje kodwa ngifuna ke sibambe leyo gcina Babu Dokotela evolution yobunyanga ithini le Babu Dokotela? Evolution, everything is evolving. Ubunyanga ne interest yabo ishintshe kakhulu. Sibe nobunyanga ngo1950 to 1970 to kulo 20 year span. Umuntu obecabanga ukuyenyangeni ube ne concept ebihlukile kunomuntu ka1980 to 1990. Yeah. Bezihluke kakhulu into ebezifuna. Babu Dokotela behluke ngani ngoba abantu basathakathwa ngomeqo manje. And umuntu oka 1960 to 1970 obeyenyangeni akekho besanjiswa iforex. Namhlanje kune forex. Umuntu oka 1980 to 1990 akekho umuntu obahanjiswa ukuthi ufuna ukodla isikhundla eParliament. Ngikhuluma abantu kade bengenawo amathenda ku1970 to 1990. Kade bangayikhuluma indaba amathenda. Namhlanje ubunyanga has involved ukuthi yona le mithi lebisenyiswa ngo1929 asiguqule manje ekwazi ukusupport umuntu othi Babu Dokotela ngifuna ithenda manje ngidesigner ngenza i-digital decoding and reporting ngifuna ukusupply ama robot ami ukuthi asebenze ku government. Ngaleso sikhathi u1912 akekho umuntu obedinga leyo but namhlanje bayithi meaning that we as izinyanga we have to evolve. We have to come to a resolution that we have to understand ukuthi now siku 21st century we have to move to generation 6 technology. Generation 6 because they are always generation. Kunezinyanga manje ezihlele ku generation 2 technology ngokwemithi. Meaning that yonke into ayenzayo kufuza ukuthi aphume yena ayobethela ahambe ogeza umuntu ahambe omba imithi abuye lapho nesaka lemithi ayiqhula imithi yena ayineke and that is generation 2 technology. It is today asiyo ukubethela. Uma ufuna ukubethela kwakho sikukhiphela abantu abazahamba bokusiza. Simply thina siqhubeke sisiza abanye because abantu bayasidinga. And then uma kufuneka ogeza umuntu sikhipha umuntu ogeza umuntu. Because this shows alone ukuthi ubunyanga has evolved a lot. A lot. And now sekufike esimeni sokuthi even umuntu ongazalwanga ngendlela enhle ekhaya ithongo selivumile ukuthi selingamsebenzisa nayo ukuthi abe inyanga. Umuntu ophume eyivezandlebe seliyakwazi ukuthi limenze ukuthi abe inyanga. Umuntu ophume yilongwe oUbabu Dokotela. Mina ngiyilongwe mina angiqhamukanga emshadweni oformal. Umkhulu wangena umfelokazi kwaphuma thina siyinhlabathi. And today sizinyanga and asiyisoli ngalo futhi asixolisi. Engisho ukuthi we have to understand ukuthi wherever you are ithongo now is able to use you. Ithongo now is able to use you regardless ukuthi ukebe wenzani waqhamuka kanjani wakhuluma kanjani but ithongo selifuna ukuseselingakusebenzisa manje and kusifuna ukuthi abantu bayivumeke lento ukuthi ebunyangeni we have to understand sikubekezelele ukuthi akekho umuntu othanda ushintsho but ushintsho selifikile kade umuntu ozohlola ubufika uhlale phansi enyangeni usuhlalelwa ngocingo. That is evolution. Khona ngimzwele bahlola eRadio bahlola ku TV madoda yabo engisho ukuthi abaqamba manga that is evolution. Siyakwemukela ke thina sibadala ukuthi intshe imifika noshintsho ebunyangeni nani ningaphambili kunathi
nikwemukela ukuthi ushintsho esesimukelayo thina esuku center part oluza nentsha because of technology and nesikhathi asuyimukeleni ithi nibaba Dokotela ukuthi Ubunyanga has now evolved. Siyabonga. Babu Dokotela mfethu uphuthume emhlanganweni wakho nami sengibopha imithwalo yami manje ngibhekele kwela kithi emakhaya. Asibonge bona bonke abayabasilaya namhlanje sithi please subscribe to our channel. It's always for free. Siyabonga. Babu Dokotela sethobeka. Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816.